100 grama maslaca sobne temperature ću umutiti sa 100 grama šećera i jednim vanilijinim šećerom. Kada sam sve promiješala, dodat ću 2 jaja. Svi sastojci treba da budu sobne temperature. Sto 50 ml mlijeka i 200 grama brašna i pola praška za pecivo. Također sve sjedinjeno. To nam je ta smjesa. I pošto nemam one formice za mafine, pokazat ću vam jedan trik kako da ih sami napravite. Vrlo je jednostavno. Napravite ovako jednu kocku i onda tu kocku zarežete ovako sa svih strana. Ne do kraja, znači ovdje ostavite malo. I onda uzmete pleh, stavite malo ulja da bi se papir bolje zalijepio. Ovako na svaku rasporedite pomalo. I ovo što ste napravili samo jednostavno unutra ovako ubacite. I to bi bilo to. Forma vam je spremna. Evo vidite. I evo sada ću smjesu sa ovom kašikom za sladoled da rasporedim u formu. Ovako po jednu kašiku. I evo jedno ću ovako žute. Ovu smjes što je ostalo dodat ću malo kakava da budu čokoladni. Ovako otprilike jednu kašiku. Evo znači tačno 12 mafina dobijete. Mafini idu u zagrijanu vrelu na 180 stepeni 30 do 35 minuta. I evo moji mafini su se ispekli. Veoma fino mirišu. Kuća je sva uzmirisala. Ovi su mi malo manji, zato što sam u ove crne dodala malo više od one jedne kašike. Ali super su. Stvarno baš sam zadovoljna. I tako su mekani, evo vidite. Ostavit ću da se malo hladi pa ću izvaditi jedan. Da vidite kakvi su.